Dalan, kinapudno ken biag. Naimbag nga oras yo amin papagayam. Intay ibasa ti Proverbio 14, versikulo 20. Awan ti mangayat itinapanglaw a tao. Saan akayat uray ti kaaruba na, ngem ado ti gagayam dagiti baknang. Papagayam, intay denggan ti may sapay apakasaritaan. Amay tampok diti programa tayo. Dalan, kinapudno ken biag. Adda man day tangir-ngir nga anak ti Karuba. Asino? Ket nagadumot ti ubing nga umay makibuy-buy iti TV dito'y balay. Asino kumapay? Ti kanayon ngom umay diti balay Ni Rika? Ingka man pagawi dun. Si kakit dimet. Apay aya napunot ti ulom iti dayjeng ubing. Apay nga minasa na gumatang dagiti naganak na iti TV. Manulaang mo't nga iti second hand. Ay na si kakit dimet. Amumat nga agbut-buti landok dalaan. Minak man langan pagawi dun. Ilak ko ti ruangan, tapno saanan na makastrap. Nagmayat yung buya. Nagkinamatunda Tom and Jerry. Nagpartak dato marayo. Gusto daytan pa nagbuya yo iti TV. Apay nga niya inidap mo ti TV, mami. Rika, agawid kan. Di mo pagawidan ni Rika. Agay ayam kami, pay. Saan? Basta agawid kan, Rika. When, auntie? Ang nyamutan, mami. Di kang sangit Bautan ka na Nagapwam, Rika. Itay da ka pa'y abirbirukan Di ta balay da auntie Rosing, nanang. Ay na anak ko, napan ka manditan. Kunakmutkan ka, adikan mapmapandita. Napanaklaang mat nakibuya iti TV, nanang. Sapay di ka pa'y nagdigos. Ala, umay ka tagdigos ka. Numalpasak nga ang digos, agsabli akmatlaang di ta balay da auntie Rosing, nanang. Apay aya akay kayat mo ti mapandita balay da. Ay, nagmayat namin ti agbuya iti TV. Lakay, gumatang taman met iti oray second hand laang at TV. Tapno saanan amapan makibuybuya di anak ta. Ay katuan di kalakaan. Amumutan ti ugali ni Rosing. Wen, amok. Ipasagid nan tumanen amapan makibuybuya di tabalayda ni Rika. Ay kat bantayam ngamin di anak ta tapno sana makibuybuya. Libasan nak nga rod. Iso agumatang taman kit di iti TV. Oray jay de antena laang. Wala, maturog ta nga rodan. Tenton bigat, mapanak agdamag. Nosag mamano ti second hand. Buyet! Ayan mo. Lukatan tiri daw. Sumragak. Jak malukatan tiri daw, me. Agbuya ako, mamat. Inlak ni mami. Sige, ang seri paklaangan di kay abot tiri daw yun. Makitam ka di? Makitak basit. Aglisi ka nga rod ditan tapno makitak chipa buya. Wan Makita mon? Wan, makita kon. Ay na, mabaot kun sa dayto nga ubing talaga. Napudot man ti ulo mo abigbigat. Day taman anak ti Karuba. Inrakap ko lang arudan ti Ridaw, umay pay lagbuya. Ayan na. Day tao, kitaam. Ay sus, kasimot ngagsirsirip. Nung ay matinag, di basol tamanan. Apay nga minadi mo pasterkan tap na makabuya na sayaat. Ay saan? Marugitan di salas ko. Nagrikat tiyag dalos. Ayan na ngay TV aginatang mo. Nagninamot bakit? 1.5 ka no, di kalakaan. Manulaing mo't nga iti biro ko nag-scrap. Ay. Uray pa'y kayat ko ti gumatang. Diyak pa'y kabailan nita. Yornongak pa'y Kat anyangay nga ron. Ibagam kinirika, nga agay ayam laengin diti balay. Ay nalakay, mapawilam aya. Mapanlat ta makibuya Uray inrikap ni Auntie Rosing jirwangan da. Makabuya aklat ta, nanang. Ni, kasanungay. Agsirsiri pak iji abot ti ruangan da. Anya?
Naglaina kanya, nanang. Ay naanak ko, saan kan nga agsubsublipay ang makibuya? Apay ngay. Parparitan da ka lang arudan, mapan ka pa'y laeng. Mapanak lata, Saanan, dito'y kalaangan balay. Nitagsangit kit din. Kaya't ko ti ang buya, nanang. Kaya't ko ti ang buya. Ayan nga ni Rika bakit? Apay di na kaya timangan. Naturog, nabannog ang nagsangit. Apay manin aya. Kunak ngamin asaanan ang mapan makibuya di takaaruba. Dayjay, nagsangit. No adala ko mamabalinti tao Ay, wan nga rod. Kastoy mat ngamin tibiyag tayo. Sang kabirukan, sang kaapuyan. Anya nga tano pag-iskwilain tan ni Rika. Ay kat kwarta manan Ay kat ano santan Jay ko maigatang iti TV. Usarin na laengan niya ag-iskwila. Oh, nagkapwa, mare. Intulod ko man ni Rika iji-eskwelaan da, pare. Agis eskwela gaya man ti anak yo. Wan, pare. Nasayaat ma, tap na makasursuro. Wan, taday tati na pagnumuan ni kinilakay. On gayam, idi na minsan, napan nakibuya iti TV di tabalay da mare Rosing. Kat inong tanda. Ha? Kasta ka di, pare? Wen, adu da idi nga ubing. Pinaruwar na ida nga inong ungtan. Ay, kasta day ta kaaruba tayo. Jakman amo no apay. Baknang da ngamin, heso akastada. Ay na, pare. Saan nga agnanayon ti kinabaknang? Mala, pagadalan yun ni Rika. Barang iso ti makaipaay iti swerte kada kayo nga agasawa. Unay matdagitan akaaruba lakay. Nagpigsa ti video kida. Didag pakaturog. Simangpet nga min di asawa ni Mari Rose nga nagkapoy di abroad. Idi pa'y lakal man day ta. Ay kat an-anusan tayon Kung saan da nga agsusugal, agvi-video kida. Di danam mo. No anya ti pangusaran day ti kwartada. Sa bali at talaga ti baknang. Kahit nakaturogan ni Rika. Agreb-review pa'y laeng. Finals na kanong aminan. Agrek-reklamo nga rod, tadi na mayulot ti agreview. Gapo iti day ta video kay. Namanyangin nga rod ti maaramit ko. Numapan mo mat idabagaan. Kagurad da kamay. Apaman ang makasubli ka di abroad lakay, agipaw it ka adagos. Ano manan ay ti kwarta? Pag tuition ni Boyet, pagbayad ti kuryente. Ken, pagsugal mo, Anya, ay di ka naglibak pa Rosing. Nakadanon kanyak, akanayon ka nga agsugal. Agasam tayo bampay dagiti kakadwam aman nugal dito'y balay. tilay dandanon daken ka. Maudin da ito apan nagsublik. Iso nga agurnong ka. Lakay, pagutangan tanga ta iti kwarta para iti tuition fee ni Rika. Day tamat nga rod ti pampanunutek. Iskolar nga agpaiso. Ngam saan mat nga amin kat libre. Ikarigatak ti mapanagsapol. Ay, awan mat nga rod ti mayat amang pautang kadata. Taawan mat ti dagata ang mabalinta nga ikulateral. Makabirok talat ta. Bakit? Ipamuspusak ti tuition fee ni Rika. Boyet, si Kadaytan? Wen, Rika. Oh, apay kaslan nakigtot ka nakakita kanyak. Natatakmat nga minan iti tato day tatakyag mo. Adupay Adapay dito'y tenged ko, kita mo. Oh. Kan dito'y barukong ko. Oh. Ha? Oh, kita mo. Apay ang kasta ka mutan. Anya ti kayat mo asawan. Sa bali ka mutan. Kasti ti uso itari ka. Damag ko, agad atal ka iti Manila. Wen, kasangsangpet ko lang. Umayak dumawat iti allowance ko. Sika ngay.
Ay, agwo-working student tak, buyet. Sa anak adumaw dawat ka dagiti parents ko. Taawan matlaang ti maitid da kanya. Aya? Imbagkan ka, tabak nang kayo. Ni Daddy, aday di abroad. Iso nga agad adalak analaing buyet. Nauma akon nga grigrigat. Wan gayam. Malagip mo ka di pa, di umay ka makibuy-buya iti TV, di balay mi? Wan nga rod. Agsirsiri pak idi, iji abot ti ruangan nyo. Adda ka di TV o itan? Awan. Siyak to ti kumatang nagtrabaho akon. Jedakkel at TV. Makitam ka day nga inruarda itay dagiti appliances da Mari Roseng maray. Ay, jak nadlaw pare, tanapanak nakisek ka. Imbagla apagbayad ni Rika iti eskwelaan da. Damag dito'y lugar tayo nga inlako da aminan nga appliances da. Ha? Apay ngay. Nagadumot gayam ti utang da. Agpaw-pawit nila kay na. Makautang pa ilaang. Ay na, nuad da bisom, talagang agkurang ti kwarta. Sayang pare. Partyanda ka layangan iti manok, anak ko. Kasaganam iti panaggraduar mo. Imbag tulaang no adan trabaho. Kanum ti kayat mo, anak ko. Tatang, nanang, amin nga arapaap ko. Karaman kayo ijay. Iso nga agan anos tayo laeng. Naragsak kamin kininanang mo, anak atorpos kay ti panagadal mo. Amumi ngamin anasaya at to ti masakbayam, anak ko. Basol mo, mami! Basol mo na apay asana ka nakagraduar. Taapay abasol ko. Wana! Tayin sugsugal mo ti kwartang impaw-pawit ni Daddy. Anak ka laang, boyet. Di nakpagsawan iti kasta. Pudno mat ti bagbaga ka. Sumangpet to lang ni Daddy, ha? Oh, tatang, nanang, anya ti makunayo iti ginatang ko apagbuyaan nyo. Ay na anak ko, nagdakkel mo tenday ta TV. Kaslamot ten sini. Ay na, nangyinan samot day ta, anak ko. Oray nangina. Kabaulak agatangan. Ay nalakay, agumatan nga agbuya. Katuon Sorsorwan nyo laeng, no kasano nga i-operate. Ngamin, daytan ti pinaka high-tech a TV. Ala, ikabisado mo lakay. Kasano ngay apapigsahan na iti bakit? Ay, sikan Amumat ajak unay makakita iti basit alitra. Tilay ras-rason mo. Aklonem ngaminan nga ignorante ka. Saan mo Agbalin ko mga inspirasyon, ti kinapanglaw, tapno magunod dagiti tarigagay tayo iti biyag. Awan imposible, nubigbigan tayo ni Apo Diyos, nga iso timang tulong kada tayo. Papagayam ditan tinagibusan ti may sapay apakasaritaan, ana itampok diti programa tayo. Dala, kinapudno ken biyag. Insurat para iti radyo ni Elena Nudo. Musika kan computer recording technician Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kanda ito nga istasyon. Agyaman kami din kay panangtarabay, na inbag nga oras kada kayo